your wind one, you ready a papa dushu. That where like TV, a papa dushu. Ana bero canal down Opito dwe. A bero Lango. A bero chairman, my electoral commission. I met here a Lango Cultural Foundation. Gina mako bilango. Ti jokene. Amekal wenyo law. Mwecho kakana me tamo ne miru windu wana ye. You are a raj. Atamo Lango winyo. Ichiario, itieno, ikarame, grupa rio, oya inyim, angol kop. Grupu kenne, ma engineer, Dr. Odwee, Woro, o misinforming Lango, in Radio Unity. Kun po ko bugina mo yai kot po bino joko yera moro ini na me kot betie te pero me wur roge tin diko minister duong mo bera tin Lango honorable beta moi ngata chungu yami to piny Ukubilao ni echo balo board minister my internal affair. Kaucho balo officer apap one deo you chamudori be you ne office my Lango Cultural Foundation to binu no balo moro tampo cho bodgi kaya no cho yo tapire balo we no join the Rio, Mantin in the day. Tin the pa. Won me wow, obey Lango dushu. Petit ngatoro, ojowa. Dangatoro jokowa pe, one or two road map. Ukero chick, uti word kere chick. That'll teach you a marriage of Vinubolo Chico. Ame otami kongo bol chiko ko gino ta woti tek komgi ta wota yedgi ta wota nywargi mono pekito yeko kere tela ma chonye emiru gino mir do de yo Lango te tek yepingo uti oluoro chung kere cho wade gi pingo atika ne cho angwen achel apap Benjamin uki ma obera witong Mauki Bora. Atikera pap Dr. Dan Okelo. Amobera witong Meguna. Atikera pap Professor Dr. Richard Nam. Amobero a witong Mauki Amat. Atikera witong me Palachol. Ambassador Nixon Wangokul Jona Ngwenni nyuru miregi bol Lango Niko Ramotello Lango tiu loki Lango obebe Lango duch Peti kakanarme ginu ko ni peko mitro tela peti kaname ginu nywaru ngatoro peti reportora me kanana teru gi ye okoni jono yerjo Chauke Lango war radio pura winyu lebora ni ya jono tiu ke lebora rachi radio moroni kauno ngata mitotelo Lango ngwa ge ngata no bino te piem kere jo wore merni ka Lango mari abino kwani ya kina un kauno gena binyu mando gena ngwen so Lango bino kwanya chiel ya kina jo ngwen ameda beru digi nda paru ya chiel medu ma pa chara chawa rio na chawa pa peti ngatora me gengo pi wanu tiu lubu chik utiu tichik me Uganda utiu tichik me kwaro utiu woro kanisa
Chuka kanora me dano rom wote ko bilao ni monu goba. En ngato minister ni. Gini peti doketere. Gini ti doketa minister tidi. Ngomi ene etie laro. Mege ni ene. Udira niso ubinu kwero dani kwen. Jo me togo. Ubinu kwero mege ni kwen. Luag lao. Wiyunu kopa. Ya diri. Ngato ka mi tuweru ni. Mono bero do case. Police case. Abero police case. Pe yini woti yituweru ni. Imwaka ni ma para boro. Tunukere mwaka mo bangapuru mi with you. Taking ngato temo turu kiri, turu tuweru ni yo, doruko. Mundra bero, tacha ko yabbo, kesi kumdano morono. Tela, to mao te tek. Tela ino ngukeli ching lango ena ye danogi. Iya kina juangwen. Gina maro ko pichawani, bo lango eno. Eta kwao lango, ma chela puwu, me chamo wura ber, karibe ba, goso ma ubera titi ino kage mogo, eto ilango duju poler po ubera racho tuan. Doka kwa yoni digi, lango ya gere kup, wot bol kuir meroko. Ite kuru giri, chawa wana kundo, okwando kuir, iye. Ena mo lanyo, ena wana wot kede. Apuwo wot jo lango duju, amaru wo, obanga bet kedu wo. Good thing. Yeah, already are you? Already are the team. Ako belango ya ko belemono. Ko pangilao den you summarize in English. Ya apo total pangyo nga penya. Walter. Yeah, Walter Donka took the voice of the gospel. What? Walter Donka took the voice of the gospel. Okay, Walter Donkara make voice of the gospel. Ipenya kita ma wano tie yigarewa. Ameta titi lango dushu ni wando tia terra. Da ichawa ni amati lo advert nyoningo public address tia informing yo. Ilira city. Chagare chawani paparo chako yao ko. Inyima do tia wori district, ayai district, awori sub county, ayai sub county, awori parishes. So nyurone one oti ready. Okay. Kunyo mara penye polling stations dia me bolo kuwa tenere. Dushi. Polling station na mea chamni so far one oti kere ti mia BCL. Ipiara when we are born when. Bol kuira me woni te gachoni abolo kuir man tiadi. Bol kuira ma tiad nen no kallango dushu oberu munyuru miregi ama bolu kuir pe lame one registering ama otamo ni rom bolu kuir tie tutumia mia biro tutumia mia biro ni pe rom tami gindu so rom bolu kuir gosu moro ngole cha moro do mia tamoni so far jo ama bolu kuir akatu tutumia mia cheli pera biso ko One come it is on record ne. One come Elsa Dekma Duar in it to her. They are threatening me mako ngatoka no wore gomora mere. Me wote ni ngebo lokuye. Kodo maniti mwayo. Ginana no Keda wiyo diek. Ameti amai. A wiyo diek a winyo mono kara mora winyo jo me site duchu woro. I wili elaro kunono. Ota lokoro ni ngata nyono kunupe. You are not petty out of Uganda. You are not within Uganda. So kaiti within Uganda mere lop chik. Amata mi chik binu kayo jono. Kai gino ti o winyo. Mere ngezi chik pe weki pe yini bero LC3 chairman meke kanoni. Dan dog mere ngeni yin pe binu kanoni wi yina ngo bolikwira bola. So ka kirari ko bolikere kwira bola ma dendo ene nyuti jo. Ni yina cha moro kai mir dog joda biruti mamono peti jo ma wi diek duchu ya wa chelte ko bigin pomero bolu kwir oberu mira jo mora me o pire gari dogi o mi hotel kamono
eto piny kuja jolo tiame to bolo kwir kana me ko kwena adwari wano be ye jolo ugamo wa jo ugamo wa ta ya adwari ta wo tuke ta ya o tuke district o ta wo don kweno ta wo ukwang ko bino no challenges moro mono no biro me adana chel me digwida me chawano cái riêng bây giờ còn ngon miếng thứ về cán chụp về nó có riêng nó bên cá phụ cá riêng bây giờ chúng nó này riêng cái eh cho wan for wan ko kurne no kirena remo jo kere e yung a year ni tum atiko karo mene me results donyo pinga to ne do la mono bino determining kere weather pe cha ko na antaro mo yishane ko romo chue ka ko chue yo rombe da right ka ko chue bolu kwir biro tete ko bango lego ni no ber te bera ber ata mi kakagi ma udu no want to receiving me midnight puro romo no anachara chairman my electoral commission a declaring ata me olanyo. Okay, I don't want to come. We understand the Bediko and Ipen no Balamaya about Miss Magenda. I don't know. Bolno Jock and get on a portrait. A chalo won't come electoral commission. Unity ready, Ning Omani, Kao and Oberkita could be implementing the Nano Covacha. How read the human facing Cody Bora and Dacoma. Mono vera chalo dano. I implementing a chalongo. A chalonga. Ngata no miro implementing obero ngata ene cho balo bore ama obero tafire aya kai no implementing chawani wana eno tikeru ni ko don chang implementing ho chawani cha ho We can do a balo ni o cho en dario boro tafire ama obero minister ma internal affair tina woka penyo ni tinu ndadi mo wuni ko mo ga ne ndapa. So implementation is happening. Okay. Jerry implement. Ministry internal affairs because I'm the only from Ginger Road. Saro, that is not correct. I correct sir. What do you know? on a legal sense. You know, you're a lawyer. That you pay what is state house schedule. I'm proud what is state house schedule. If you could allow me, Kopete Kwaro, Tidora Bala Bala. Minister, may you hear one Kawaya, resolve one to Bore. Dear Chapun, you to community bias. Mantia, Miyatama take to one. Kita me minister, me government, you can. Dami to Tamani, now Mirungeni, now be the community pen government, President Museveni, Tobero government, me Peluchi. Peotem new to nil government, and you be government, met you the dictatorship. You know, met you the corruption. Chamuchana. Why don't you jump with major government in Museveni Loya Pire? Maybe ni one, Oberu Joametic and Loken. Now Beru Joame, Ugandans. Uberjometia Gonya, Meti Mogina Melobere Kerichi. President Museveni, Tujame Ducha Lobere Kerichi. Etijo More, Gamenta, President Museveni, and Mobero, Gamenta Menaso Resistance Movement. Ametia Mito Ballo teacher Museveni. Ameno when you peer Pimoka Beach, a revolutionary struggle to set Uganda free. Megonyo Uganda, Ilosha Chonye. Amot Yuke de Bora, Amot Yuke de Goba, Ameo Yaha. Amount you can chamchana. Gamente ni obero gamente amet you can cheek. Young copa man no. Ananero bala me minister of your board, minister of gender or your board minister of internal affairs. And then the last paragraph obero quite. Ameno requesting. Kwa ni minister Timber. Yo ye ti ye ma joko yera wa petien copy one of been in President Museveni in the Pirowa Bureau made them up bichel mwahani President Museveni then me your term ni copy rush mete kwara meti launi
ka twere odugu chien bin tieke yore me winyere kendo me yore me winyere bore den do loyo ko ka pe amanono ko tieki a toni jendo te kope la kope yera wa mo tu yero tin ni lwak kene te ko bi yera me lwak ame yu ame bedo dal suffrage yubutek wele dang raj president Museveni ko ni wiro yubu yera ni wano te ko ni wano yubu yera ni chene nunguni kwene te ko ipe wano yenyu yore mere yin weki wa wan lao ngeo wor yubu te ko bene wa ngi tete kere tie te cha ko penyi ya kina wano chu wano witonga mono woro penyi ni yinu bin doha witong ningo ane ko be ano yera universal adult suffrage yo me atere na longo yera te penyu mure te ko be yinu binu yere ningo kita mo yure tungchani ginti kede kope electoral college mode ko be no yere through electoral college do monu gin meggi me law cultural institution wani law cultural foundation ame chui chik be law cultural foundation 2017 yera wabedo universal adult suffrage yera witong kede yera won nyachi ka yera won nyacha be tie no donc man yera won nyachi tie ada wano mogo ni o yere te chik me law cultural foundation imwaka tutumia rio apara bir ameti register regamente donc chiku eno yeyi wa wot yera ame lwake la on lo yero discussion yoni laro kopche obino beri nyim president Museveni de ko bi okay wonno ko wore ne kiro mati munu kede kaydo mo winyeri wono ko pede tunu ni kopo kenne te yeru woni ya chela ken timuna manno kape manno no wor kope ko romateko endo president Museveni na katone general dan amano ti nyim president Museveni cha po jogo ticha jomora yo dushu wano to ko be jo coordination na jocha ko wana ngamenta yosha amtia wora nyim pe ko jogo meda nyimi ticha yosha machalo chalo won nyachi melao o ko ni won nyachi melao be yosha modu na ka we ko tichi mara de ma para chel donc programme musée yosha modu ametia wora nyimi part of it obere jubu yera me yer ngata mele yu kara alo bere kere chik me Uganda pere ni come obere corporate sol bero dano a megamento moko nyubero a tela mete kwara meti lao a me tikere twero met la running government mere tikere twero me ter joy court amani chani muzee Joshua Muduri bi tie yubu yera mere amena da te supervising ikome ibe board electoral commission donc mano biro parte tichere ngato mora mate mu interfering ke government muzee Joshua Muduri bi ame putia ti enda yinuti atoro chika government ten ujeche poti ti donc jobero kan putia ti chalo bere ke program mere now kai dog the interpretation ikom kwacha duong imatiani kwachani utia ko be jogo ajuko ateten ko pa ngo bala ngo wano timo dang po biro dictatorship e endo mi decree ni jogo ko ngata me jogo ko gino ki kentie kede kid me police woro enforcing kede chik dang tie so ka wan tu te chik peti kitore mo no tafire no choyo kede balo me jogo wa tiene no balo che ko dawu kitani yankede anan yang yone ne ko bi ngao cho balo ni unuti atamongo mi choko di balo ni so balo cha kai ni kwano ngata me ngeo chik kwana ber di social media long inuni why are you even panicking on me join out committee am so ana kwa yuni ana explaining kita me copy la tikere balo ni pe jogo yera wa yen balo ni pot podor ye kita me chiama no ko bokere Mario balo ni unuti referring gina motimer nyim president Museveni kope porokop yome tungu don kuno binu kwero ko wano binu chobalo Joshua Muduri bi binu chobalo but religious leaders mo ko ni yer gina winyera beratie demo ko venu me winye kene me wire jere kwero ko Joshua mte yer jo amiru would be wire cha te chwalo about religious leaders se koro wano te ye ni wori winyere jere kwero ko aman winyere pe wano tu mede government wa ti da mede kede kope code chani jo ameti nyim code da chele yene bero minwa Benjamin Oki kede Denish Ongora chila amegin poti achungda ngemoko kopi kom yera megi cha kede interference gi the administration na muzee Joshua Muduri bi amepoti wora nyim bien kai dok cheni woni yera megin wori chani onu electoral commission pe endo yera wan ti wori cha wani electoral commission na Joshua mochimo tie ami ni adugi mere Joshua ma woro
dang Joshua Mtian ne ngobon ngata mo yeri akin wana ngene apoyo no mate Okay. When you kind dog both president. There could be president nigga here or me at where I made a show waraga. May I wear a joke here, Joshua. Pien kadu unity mugina in the president's order. In me recorded dog bone got me order, she said, no, me to be to you. So, paying you, Gina war to wood, kadu went per word about president when you would another order. No take him about. No, you are defying orders a president. The president ya kurja Mariano, pero pinka petie wuruni court. Dinera kurena. So could ballet ya binu niene, but define the president's order. I'm a bear and carry kita and a ticket cabinet. So for me one of discarding, you know, for me to belong any one word, allowing one word and him, did you a bolo qui? I want to know what yes one. So to move. And read to a cultural institution. And this is the first time ever a man and minister and a leading job get a hacker locomotion in cultural institution. It is unfortunate. President Museveni in a year, Kono Kanywa, to relieve a more of her duties. May one way. I'm moving at other men, Quano. Edo po puonyere en kono no puonyere no mi nge ngwachi ko bedo ami to ko bi price ni tiginara ri la lo ni wanya ka wana tino yo wor puru ko ngata pe puru ya na mi to mato ko o kele na ka bedo ka no ka mato eno yini wanya pe ti to ero me ko bu ko pa you me ode ni ngato ri kan yindi ti ka wayo ko da kai wayo mi ri waya me muol pe duoni mochi ka duoni mochi ri yini moanyi ila we ga puru nga yo puru ka ko a moi uberi wanya moi po we lu ni Museveni o luwa ni bin chiem ni bin mat ko ena mando ya tire malo ena do nyuti jo ko na miru ket gule ye kere ka ko na miru chom chiehe kana mulu mere me we keri doge Museveni President Museveni miru kanywa jak go gweri wanya ni a woman meeting alo bedi ni hotel kan yo me movement na kokba ukoki wanya tie kege kanko ka yini mit ni we entia wa en doge pe kwanyi chiehe ado yi po ichere endo tie ko jami ko a man we are moved to the extent of using decrease of all things more than what we can mean ye cha using decrease now yini wanya gufu ni tikwene monyi tikwene uskari ni tikwene overrunning jo ame onu okelo telagi ni bede ti smooth ame konyo jo amoy dia ti mugina ba wacho katoka dang timaina ti ni pe dana dit ko di mo hameren ko ti mo ko di jamino amoy Odwee ho me pinga do lo dushu kana na wurma bini yete radio kana yeto me lewi akwara anti mo hade kana kwara cheda pe mo yeto ko di leba mo yeto ita mo minister somebody who is supposed to be one time the first lady eta man ndo kitetela lo wakere now ko bugi nara meda do petit chi ka dunga titeni one year ko beri election ko tie wo ma wan wo beri ko kusha aneno kibwanga gi ukelo o ma ho chala to kelo ni auti election ka wan ti rongo mi ko to donyu ni uki pe wori election o pe ni ana uki ata ya mali wo utene no chala kirikira e ko ni betping tena ya ke kumpe mu ati ya ateni pe tikitara ma ateni rata kere ping do ha ku bi lo ni ene ando ena ri mo ki piera boru wie do wala tu piera piera anna anwala pero aneno ni no mara chiel ame o ba wan wor ni ngwalo ko palui o ba na pero ngwalo ko palui dangi ni o ba pe binu ngwalo ko palui ci komwa kire moy gina mo ti mi do racha lo du shu kwa mo wutie ko pe kwene no yam ngwa kwa nya moy kusha wanu ti ridwa ilwenya jomo wanu birba lum ame lieshiti alweny out enyon no ping kunum ti chep ti valida pe ti do hatu ka me pitule yini eno gindo ko nyono ko pien gin lweny ana neno ni
ka put pero president Museveni okwani wa kere moy pa ni pagi ngomi lao ke ken mo gisu beru kanu amoy po woro ngadu ngure ya ta hata boganda wuma ya amoy po ngadu ngure ya eta moy yu ngadu ngure man actually dang tikanu de kwano beru te kwano kare kwano nyope kwano inwe belonging to that culture be pa kwani beru ngo ngatu kwan beru ba gine te kwano beru ba joga kare kwano nyope kwano en loli dang loli kare yiriek nyope riek joga libi kom en libi mota onwenyi kom yiboni to ila yite po iriak ga te jagine amoy ane kolao ana wan peru beru kede ko pehoni endo beru kede chawa threats all the time chayowa o yewa chawa beru mod itemu ginoro dushu amemi la pe beru stable peme kuena me amoy tamne te la ya eno la beru la yo mera me ginu yele kede cha dushu kayini neno there's a lot of difference between your some side and Odon Kuni side. Odon Kuni side uponga yet uponga cha can you imagine ne woman want to ko dango ti yete kunu yo pedo angeo wa atamo yo woru na kita neno ke gigi ma wora chalo loe wori luri ma ngongora chi ti abere wo yero kiti yo ti abere nyama anyam inyam ngo yi ko lori de ngo tutu ti di me nyam yi ko kana pe nyam pa ti te binu so that was a very big point do anakwayo la du shu ameti awunyu ko pa chiani ni ko wanu juwa ko pa jone ko te o beru ko boko bi kompodo wa ngogi ninu Canada wura bura ping akoy jone don kanyu rasa ping lo binde pure wura do ene neno loto da pe o ko ni awun ngalo wa tutu uyam kucha wuro nena loto da pe o ko wuro laptop e monitor ngodu wuro apaj pire tinga to ngalo wa yo e yini ngalo wa ne utongo baru abo ko bini ngeni baru wadatie dang bini ngeni jo wadatie jo wan wood bod gini jo ameti atehra wadu cha chalitie an poto puoda iya tehra dan kun wan woro wan dan ato weko dan jo no pe akonya do amita moy weglan we ko pieno be ko pa moy aya do hakwa ni oba wan wo ni konu timo wakisha gina do ti alolowa dingata ma nu chene mari kanoro aduti aketu chene mari ti tishi yora raj donc lo nyini yi ti kere no kandi no mara chiel oba yie awayi la nyono ko ala onte weo me giki mera ko biwu ana beru dana mete kwa ana ngiote kwa in its totality betam yo ko ni yo lego eno te kwa da lego te kwa rene yo cha lobo lego bini chien wandri ki kala chon laure adu pe hotie gina lolo jo tek bakot petie chue jo wori te ya toro te o lege ye icha jo ya kanu jo ya me ko dia ho jo ko bishu kari ballo be rakine jo mara ri onu dispute oro amedon put enu nga ti mo balchia nyunga wango ye jo chia unu jo mara down jo te binu te beru kaka no te la mo doggi ancha me pe hunu te nyute kanni cha no cho and then in my lifetime almost 3 times the last one and then lucky around 2002 cities atin lao mora me binu mi oti iwanya ba ko da mo yini otemi yuti cha mi loti ladon yero lao kitol keke na kanu du che do wori yeru jo unyuti jo ri cha uni nendo kidati kere ka do wanu be meeting amejo acha ku multi system la pe ye langi beri lao beri meeting ten la lo wadu to twal jo mara don guma be ni guma ra jo no do kombi pe cha e ko beni anu eter jo no e ko ni uki wo lo ko atin la ni la lo wadu twal yinde ko nywa ka wudi ra yu do e ma ro do e la mete kwaro ame mo ha gi ulagoro ra gi kel wanu binu tekiki ngo metia eno ka kel joni bin kere waro la ko ka pa chia I kompien bin kere leader ko tutu e kere tal me o le pien cha joni bin kere kwot me la ka chon cha joni bin kere I chip ade ko tutu e cha joni bin kere tong la ayo te binu kan ate da mo josa
de ka kila ra jo cha doncha da ku jo no bin kiri bongi gi ba me pe bebe to twal I ba mo ga me dano ka ruhu ka cho ruhu ja ko de nenu gina le ai te ba me tia jo no te bini ba oni o te beri nyim tunga pita ke kuyu kan de ka tuni jo etap ko te wudu wa me pinte wu me la chol jo te ti utigi me la mu jemi to te cha bi la chel tuan chia me tia te de wo chia ti te gi ko ka cha bi ta da do te be de gi ki mere pedo binu nenu kushi ko me ra tuan ginna me la otim en me akui tek wa ro pira tek atini na ma lo luani an wa pero to pura po yu jo amoti uticha puda nenu ni lego chera pura mo le puda nu ni ikwae gitie ha pien jo na ponyu gidangi tek wa ko en unu kai ma ba mi ugum Kada ichawa ni wan tu kwa yo lao neno wuni wang me kisha lao ba loko lao tu wan ne code party ko kopa lao yo ati ko kopa lao ni nyimuni yo achunju pie yo wigi utego amero mo ke lukuche ji lao ibe muolo ke de woro kuirwa digini pire tek borwa mi wa wunu we ko mi lao du kara chen penenu ni gamente apudu upi kopete kwaro po diujo ya dia gamendo ko ni chikete kwaro kanga to diye iteri police amma ko te to yidora para yo te fining ke fine donc ma to peluri diye me woro don kune et one ongeni ni chane wa orwenyu ko wan na yo moyo dugu pachu te bine ko ro te mi bedo mo apenyo tieni yiniti yakina jo amo chwalo adot enyimu kiho apenya no tieni yiniti participate yera pingo pay koro adogi me adota me chwalo sha akai te chu koda hako kado kai ka kel de nyima kan wan ma ki yini ko wan ka chien yini gini ye man now kop tieni wan petit ngatora me ramo gengo chungwa ni poteri code now one tu lobo road map pap da kan ngeno road map na tieni jo ja ne yo biru chuli ngola yini wotu yu woti mena ne yira piele like ya ta binu ngalo nyimi na inu woti ti yo yira ne iri emu gire ko piene meturi ene nu woti cha yu mo yo da ho me anyoma nye wo mo yo chiemaru kanoro mani nu woti ti kusha so me ajo no ngola line wa pero ramo ko ge wan eno mi wan ti side wan be de yo ame yie ni lobo chik ngo aron ma pare ko kel e jo ya gire cha ge no ngeo ni pe ho dong tie gino te ngole pe ho ka no tie ni odon tie aluor no chunke de jo ha pe ho ka eno so te ri de kre ko ya no yera ko yera rama ka ko ni jo tie ngwech ni kuru gi mori ngwecho now o ko ni onto your marks ada de makudu mo jo te bin te nyopi ka peru chielu du hinde pute ko o ko ni la nywe ha o ko ni la nywe le yes en gina wanu ti mo no lu mo ngol mo amero ko o ti hu ka pudu du mala peru mo gina ende mo amero ko en dan no wanu ngol li pe du pe ye ke do line me we ho chaka chiel kai la nywa ko po pe so pe to ko me go ni enemy ko to lang pe ti mo ngol pe ti angol gi wani amoy ka mitongolo later go to court peti degree manager amera doctor danyi temeja pe hotikito opwa ando ga timu campaign na tek bona now kana me lengia to lengia dong ngia kadang no lengi ken yo Uganda du ngeo kero dan na petwere amero peti ngatra pengeo kero dan a chel loro pe do tidong ere do war tiu rie ye ko ni yo Uganda du shu kere jo ila du ngeo ni wana ye kero dan pe do woni ase la dino kro tidong ka kanu ke ame kadong ni na medo mo declare ni anda da ko woni ase la anda ta ya
kada ya atek gugudu kom joni la ngera ni yiriti mo gini ko pero tabela yora ino no ada hor nya ko ada hor nya ko ni ada agudu ka kom joni me tiuti ni langi kere pe Uganda aman minister tia ko bani yar ne miyor pe wara ni man an tia ko boni ngatra pe nge kin joni nang pe jolo nge a chu ngati lang her ni ngata me kum waro kiu ke ti pola na ka kwani kilaji man wano kwano ke na ka kilaji me ka wando ti kilaji kuja ko ni uriero come uriero aman dan awe talk down minister me bad mon kere cho ta ko boni yera ni pe miero wora nyim miero jo ko pian petalo bochik mon ni ra ko bongoye minister me makonga Gender. Social development. Tia ko ni miero protein go o jog yera ni eno ko jog yera ni pien nga pe kere ngo na ye wero gender cha gire wero tie na nakunu ame wan mir wori ye joge pe jokwani wan pe wori gire wero mo cha kun wan ti diwa ame wan ti ukere me ti uti pe lwa ana beri cho yini beri gender mo beri dako kani beri gender beri dako cha joka ni mo ana beri chori pati ti chamiro ati pi ran joka peti yor mari to joka kere bien na machel yini beri gender chuni pe io dico kana copieno yo ana na tieni ara bero kelo dani amelangi ayero ko bebero woni asimela Thank you for watching Lango News channel. Please subscribe for more updates.